Shri awangin Mizoram chuan March ni somni pahnih pathian ni atanga karle pathian ni March ni somni pakwa thleng inkharkhip na chu apuang ta a social media anthu chu hi kanlo mutoin harinoma hantar langle taila inri nitlaya state level task force through home rotnale council of minister thutluk nangin inkharkhip na hi puan anita a kar khat chhung hian damdoi dorle nitin mamo dor tiam lovin dor zongjong te chu kharvek tura tiania vantlang lir thei in man trom chi bus maxicab taxi le adang service zongjong po hemi hun chunga tan hian ti to vek tur ani bokane mimal lir thei po tlan chua phal hani don lova he hian ambulance fire service le dan le thupe konga man lir thei te accredited journalist le electronic media te lir thei le shridona konga man lir thei te nitin mamo phurtu le mipui mamo enkol na tura sarkar na thok phurtu lir theite a huam don lawane mipui mamo boipui tu tele damdoin lama na thok te tiam lovin tolaya mipui mimir chua khapania state dang le ramdang atanga Mizorama lolu na kongjong khar tur ni bokin mipui nitin mamo phur tele damdoi lama rik rum thila lir thei tlante ro chu a huam don lawane tin he kharkhipna tura thupek ti chua hian tarlanane hetianga inkharkhipna puanani chan hi India rama he hri hi a in trider mek wang nina langa inri nilama adar dan aduam lo hle he thubuat sailai March ni somni pani jing thlenga India ram chunga shikai nem nge toza chu zathum som panga haneya kan state thenom Assam poin inrini khan herikai hi an muchuak niin an hantar langren rona pathiani zinga an tes voi ni nai ro chuan aveilo nina langve thungane hrian muchuana hi meicheno pang kumli le chan vemi ya ania jorhat khopuya cheng niin bihara tun naya azina adam lo nuwa March ni somni khan damdoilama na thokte chuan Assam pulain inrini khan endik na result ti chuania akai niin result chuan tarlanga mase endik voi ni na ero chuan akai lo tinem nge ani thungane endik na masa hi Jorhat Medical College and Hospital a nei nia endik voi ni na hi India rama endik na kalpui tu ber Indian Council of Medical Research in Dibugara Regional Medical Research Center a endik na anei vele a anat na rikhi an mutalo thungane India marchaka aveyan muchua masak berchu sutin aom leta a kai kan nei lawangin chinchia ani leta bokane heba ka hian inrinia India ram chunga ave an muchua tharjinga pahni West Bengal mi le Maharashtra a Pune mi te chu tun naya rampona anjin chuak mi alova Shridardan States palizinga pathumna tual chunga in kaidar na chu athlengta emni tia mithiamte an buai mek to ne Pune mi hi ama baka achung te chu tunhnaya rampona anjin mi alova March ni thuma khan in nei na ero chuan kal thunga hetatanga kai ni tura hian an ngaya a hrisel na din mun hi athalo viau le nga le ne tunkar tira New Delhi a cheng kumsom hni mi Chennai he hri hi akai ni tian mu chua chu akai tu an hre chuak theilo ti sarkarin zirtop ni khan alo nem nge to boka akai tu tur hi chui zui ma se khoyatanga kai nge ani ti hi hriat thei ani lova hewang hian he hridar dana ramdanga ve an punchak dan chu kan ma chon ve mayang a ti ngai dan te po apiang me kane Maharashtra lama hian in khung shana dan zom lo hanom nuala hengmi telaka hian thu boipo zialu ani to nge nge a dan zom lo zinga hian milar le mi hausa te po an telane Punea an mu chua thar hi rampona zin tuwe mo hne na tangin akai ni turan ngaya akai tu bere ro chu he thubwa chai thleng hian an the thei to lo thung heti rual hian Bengaluru le Delhi inkaratlan Rajdhani rela in khung shanna ma chon turati dan zom lova chuang lui hanoma film khur turin hanin cha ngala March ni som pathuma khan sampark kanti rela chuang ho mi som pathum zinga mi paria chuan hrian kai ti mu chua ani le bokawagin
rela zin vei vak lo turin Indian Railways chuan mipuite aron ve mek bokane tuna tanga ni rei vak lo chunga hridar dan hian kan din hmun tur ashil thui viau don nitura ngai ania kan tarlan ta kang khan tual chunga adar nia rin thei tur kai thar anom tabok nen tun din hmuna chuan inkharkhip top mai tluka he hrido dan tha hi a om chuang lawani ama a kan tarlan to tes manga kan ni na in hriat chian lama malak na a om thameu lo khania Shri an hmu chuan rama chuan tesi atam theyang ber neitura ron ani thunga mase Indian Council of Medical Research chuan mipuya atam theyang ber tes nei hi atrul lem lo ative thunga he thutluk na hi kan that pui don nge kan chiat pui don ti po tu na tanga reilo te chungin alang to don ni na langane private damdoin te chu he hri kai le kai lo endik na hi kalpui turin phalna pe kanita boka cheng sanga angai don tia kan tarlan to kha cheng sang li zanga ain asang turani lova cheng sang kha zanga in screening an tianga cheng sang thumin a hri kai le kai lo annem nget jok don ane mase he endik na kalpui thei tur hi chu biosafety level true tal nei leple sarkara endik na result pengal zung thei anni angai don thunga sarkare ro chuan a thlonin endik na hi akalpui zel don thunga ne zawzo ka mipuya endik na kalpui ro chu tundin hmuna ruwa manna ala om chuang lem lo heba ka hian voina kan man janata curfew hi India ram inkharkhipna mashruaya ngayania hridar zel dana zirin he aya curfew reizok po hi kanla machon lowang ti soi thei ani lawane ngai tua tura tam tia video masa kan clip zo nu loka inkharkhip na chu kar khat chhung atan kan machon don hanita a Shri an hmu chuana Delhi te phei chuan an la kalpui du lova Kenya ro chu film khurthila ti kan nia wangin chi ai na tur hom chuang lova pona chua lo le faina ngai poimo kha kan thupui top mai tur hani ome kan tarlan photo ngin Shri in kai chhon na lian ber chu kan thil khoile kan kuta trangin hania Assam rama aron thlen ve tak deuh thuak nuwa phei chuan kan thil khoi reng kha him lo vek tura ngai tayela mui mai kan khoi don reng in kutsil fai phot tur tinane in khom thul lai loka ngai da ni lo tam tak kan om nina langa tuna sarkar malak na po hi trul ti lo tok kan om nge in harinom kan ngai dan chu engpo lo ni se kan ram him na tur aken telawangin chu kan ngai dan chu da tha a thuai turin ril ru siamila aduo mo me